yabura hamwe n'isakana Yakobo yakubahwa komiseri arongoye Rutana yakubahwa bihebeye Imana bakoze Imana ati mwatugendeye hano muri Maison Iratabara turanezerewe cyane rwose kubabona no kubakira ni ivy'igiciro gikomeye mu maso yacu no mu maso y'Imana kanatsinda kandi mwagendeye jewe mwagendeye Yesu kuko yavuze ngo ndi umugabo w'abafakazi kabase w'imfuvyi mu majambo make ndanezerewe no kubabona kandi ntivyari bimenyerewe iki ni gitangaza mu bitangaza Imana itukoreye kuri uyu munsi reka ndabasabe abahano kikomeye amasimo cyane nyakubahwa patiri hano iwacu muri komisiyo profesor Rutana umuniye hanyuma nyakubahwa watwakiriye n'urugo abana benshi beza ngaha twabonye batandukanye bateye igomwe nyakubahwa komiseri turi kumwe wa brigadier wa peji utandukanye mu gipolisi mabanga atandukanye atugira amahoro no gushigikirana